aho kwanyenda kutandika serious campaign za ground kandi abantu banyiteka tekire nangwa abinjini bamwe tubakumanye kuko abantu asibakine except kugira ngo tibakamanyire mukama wihangano nimbaraga nisanga imwe abanyarwanda bari kundeba ihangane ryanye ihangane ryanje ihangane ryawe so ekikuru no kuhindura nteka ukamanya ngo ntubasa koresha ongeji umbwire bwitu ninga umuringogo Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media irankore Nkole Media TV, thank you so much for watching. Mwebare kutukunda buzimazima ijuka tu subscribinga otuoreke rukundo na kwakira program yetu ya parliament yawe nino mujenye nituba nitutesa habya politics mbweno mujenye ogu kabanza tweyanjure tubone kugumiza mu misho omujenye na kwakira amazina gawe ninye nakira amazina nibanyeta cyo mukamamburozi kandi urukwenda entebe yo bwa president cyo mukama nayenda entebe yo bwa president and entebe yo bwa president shahezi eshitamibwemu omushija ubakweta president Yoweri Kaguta Museveni the one and only utwamanyire kumara ebisanja hihi nkabinga hi niyo myaka nkana plus mbwenu sebo ejentebe neremera ejentebe ekikuinspiringire kwija kugishaba ogishitamemu niki ebinde sire nka cyo mukamamburozi ninga nkomuntu wa burijo nibingi ninga ebishobere nibingi ayihanga ryitu okay cyo mukama ntakagire hare kambanze manye nokora muri muki oriyo mu mahe ninga ori civilian amazima garinti ndiyo muntu wa burijo konkoro kwetegereze shonga ko shirwa netambara nabwo icyo tine ekiri kubasa kunzibira gukora program y'inyerekerire abo kubihanga ryona nirikoranye we kananye ninkora ihanga ryona so ndesire by'abantu bari kwetaga kugira ngo ihanga ryiturgaruka muramagwe nyine ogwentunguka no kwereza abanyayuganda nobwe bakabasa kushemerera okay iwe Ambrose butosha ntuba twine inspirations ntinyenda kuba nka Joe Biden ninga shi ninyenda kuba nka Bush ninga Barack Obama inspiration nogiya hi okwenda entebeji eri kuremereti actually talent be yangu hi omukwebembera nobu yakuba ya RC1 te yangu hi konka challenge zayiziri ningo buzibaye kwa buri eri abantu no kutamanya entebe eyeye mushemerire nambo neje ya president niyo ndi kubasa kandi yenshemerire kandi imbaraga nisabanya Uganda ngo nintekwa kushikiriza ekindi kwenda kandi okushemererwa kuruho ninge kirunje kiriho abanya Uganda bingi nibakoranye babo kwa government age terafira abantu abingi ninga abantu abenyuma kureba ngo batambura nekiriho ekinkumanyisa ni manyisaki ngo gaperi hagati yo muntu waburije n'abatwire ni batwebembera ninga batwire baryo mushongezi nimpangwa munonga mwento nda tugiyeho ninga tugicendeze kugira ngo ihanga rikabasa kutambura pesi ishirwa nitamburiraho umuntu ngukana byo kwereza nke byamagara na nebindi byo okay oine political party wakwetegereza kurungi uko nagambira ngo waza kuzomushongana utekwa no jetegereza munongo kusinga mbwenu ebina bikija kutwahuramo niwe toyine kibina ori independent kandi tare kibina ekihiro government mbwene byaremire byona niza kubitwarizo mwabo kuba nyine kushoborera mu Uganda utari kumanya nango no kumanya ngutine kura togo muhanda mbwene ore president Museveni we akarabo mu kishaka niyo kintaguza gukora ni wenyine kushoborera umuntu mwinjogo wenyuma bokwa nitwe batezi bakaruru nitwe bakama bihanga nitwe chamishoro konka reward ningo kutugaruriza ni kuke munonga actually ncho ntarafunire mu friction yona yo kugira ngo hino kuza kunteganisa ninga hino bizo kubasa mpurire naza nka pressure hino kubasa kunsinga karuru niyo tinyine pressure yona nyino burungi bwihanga nyine mbera yo kubasa gukorera abantu banje buryo makashemererwa kandi
akahurira ngo ecyine gukora icyo kureberaho abenshi no matwine umushoro mucyo gutukushoroza umbantu abantu rwanga kushoroza kwereza imishoro abo kugira ngo tubashemerire kuko umuntu yashemerirwe no muyemo umushoro gumukorera ihangari basa kugenda omisha mweshi nanye nyenda ko babuzima bari kundeba ninga imwe aba social media Kenya na Tanzania kabine encourage yo kugira ngo president na isobwira rugaho hazaho ndije president timusirikare n'umuntu waburije so ezo nizo mbera eziri koranye we n'abantu banje kandi nimba kagasakurungi ngwabiro na mukaga taroka guha kandi nikaka kiturabase kubuka kujya bunya Uganda bashemererwe abo kuba tikabagaho kurga Uganda neba okay so enyije yanje ni injawuro ya denyo muntu waburije konka entwaza indi kutwaza mu bintu nenshara mu indi kusharamu tinkuhamya ngo no kubasa ugikoro munsi yo nakuyonyo cyo mukamambrozi na konkuseni nkushoborera actually ni post zone no baba MP baha ntushabangu abantu banje benyuma betegereze kugira ko mu gishogo no gwabo kugira ngo ko takwenda candidate gundi ogwe takoresho ngaza uringa takorire kubaho kikumese muninde bakutahamo n'abantu banje bo kuba nabwe ebintu by nature bigira ngo ihanga akuterera kurungi ntagira abembeza bagenda then hatahe mabasi okuba amahe okuba nesente na nebindi nicyahukana na program yeje actually twinkaito tukwe percent taho kuturayiko mu kopini zezenye no kushobora umuntu kugira ngo ihangere n'iryawe gire ki wakora namwe nki wakora kunyeta kugira ngo tubase kushomesha abantu abari kureba parliament y'abantu kugira ngo tugende kai tugendo necamani kandi mugumizemo kandi tongere ntwatanisa abo kuba tineshi tukutunda no kubashoboresho nga mukagicenga tukutunda ihanga lyitu tukurwanisa ebishikire nturwanise bitahikire ninga twine kuye bitahikire kugira nga ihanga lyitu rubase kugenda kora icyo kureberaho itwe ahito hakubire turi egesha turi nangwa omu program yitu ninga omutekateko kwanje ninyenda kubanza nakwatanisa abantu bona kugira ngo tukore ikintu kimwe turi turaherezane mu byamagara mu bya security mu byemere na n'ibindi byona ubyo turugenda kubanza gukora kureba ngo abantu batebengera abo kuba kuruga president Museveni na taking over yes nabakishani bamukunda bijana atwariza kumara imyaka 21 urwebembera abantu kandi ni womwe na system ni yemwe kikabasa kunura cyo kurebe abanyayuganda b'ingerizo nibenda change so konke ebiremire ni bingi kandi ahabwenki biremire kuko wakibuza nahabwe shonga eyemerire mu government ye abo kuba akata munonga obwire mu security yes niyo yo kubanza konka abanyayuganda abandi bagezaho nabo gukora every otherwise so government ningi hanga ryasigara ryabo nkenke kugira ngo binde kubona batamesete nyingi batamubwire bwingi ni bakora nebinde bibunta kwasagambira ha air ninga ha social media ihanga ryatambura ko kuri konkobwe echayo nikiburamu ni rukundo hitwini none nkundi hanga ryanje tinkwenda kizibucona nambwe ni utarandwanise ubwo nayendi hanga abari kwenda kundwanise mu program yeje nibashisho bwire ni baba batakundi hanga ryabo kandi batakunde biro so ebiremere ni byingi kandi byo bindesire kugira ngo bitebekanise abo kuba nawaza kucekinga byamagara imibazo marwaro tegizireta ebyo tunakwenzire kubigamba eje shabwa ahabwe shonga yakire kungandi byo twine kureba ngo ebituresire nebirungi byonka denebi bikagenda kuko nakushobora ngunda gene nibishobora abanyayuganda umukira kutuzenza kutandika abo kwanyenda kutandika serious campaign za ground kandi abantu banyeteka tekire nangwa binjini bamwe tubakumanya kuko abantu asibakine except kugira ngo tibakamanyire mukama wihangano nimbaraganisa ngimwe abanyayuganda bari kundeba ihangane ryanyu ihangane ryanje ihangane ryawe so ekikuru no kuhindura ntekateka ukamanya ngo ntubasa koresha ngeji umbwire bwitu ninga umuringogo so okuyo government eji nakantu kacha bari kundeba twatanise tumanyane tukundane kandi tuza ground tubase gukora ekikiri tarime kibineki na kimwe cyo bari munonga kandi nimbasima aba media aba parliament y'abantu ninga nkole media okuleba ngo mwampaka gishaka
Okay, Nkole Media TV, thank you so much for watching. Nabanta yaise omwami Muzahura. Omwami Muzahura Ambrose arikwenda entebe eyobwa president. Mbwenu mumurebese amisho gembabazi yaba ashemeire kwebwa ejentebe mumuhobururu bwanyo kam 2026. Program yitu ya parliament yawe nikwe ya Rebeketi. We meet next time. Bye bye. Nkole Media niyo yonka yokushanga ebirungi nkebyo. Sekwati Nkole Media vira nkole.